Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel loyi namuntlha of course ta hi khi hirola hi Gagash man loyi nga ta hi khi hi n'wi linka vhele vhele na ngamu ya yena, and then from there ha hi ta tlhela hi n'wi linka na kokwani Chauke ya and then emakumu ha hi ta hi khi hi hetelela hi hosi ngo Mr Post tani swi mi swi ta ku Gagash Gagushi wa ku xava Raptor, so ku na swilo swo tala swinene ri ku nga ku xaveni nsati. I think swo tala hi ta hi khi hi swi referensa later, hi ngo vheta hi vekela live ya yena first and then ya a hi twi ni ku Gagash i responda kwini ka mhaka liya yi nga ku alejiweni la. Vanhu va vulavula hi swikweleti yini ona mani xikweleti loko i xi qualify swa vava swa vava ku xi hakela but we nge swi tivi a ni ri a ni nge tika wena ni ta lomba nchumu ni bank a yi tshama yi famba yi landzelela munhu loko no ka ni nga no jampa ni nga hakeli va ta teka swilo swa vona. So nkingha ya munhu i vi kha yi vavisiwa yini va vona ku tekise nsati xikweleti se nsati lowu a nga mani a ni tekanga mhani ya wena ni va yisa kaya ni ku mhani va mhana swimanimani ndlela ni xikweleti. I don't see that being a problem. Na yesa ta ku ta va lo phuva o tekisiwa swikweleti left right and center i ta va lo phuva a tekisiwa swikweleti ha swi hakela. People I so wish one day maybe it's not possible anto swin'wana tshamela loko mfana wa ku hola 100,000 mfana va na jamu ka va ku hanya i jamu ka mfana wa chance na mfanelo na vula. It's not a joke. I so wish ku siku rin'wana maybe ni ngo mi komba what I do. I just wish siku rin'wana ngo mi komba loko this is what I'm doing, but it's not possible. Vanhu swin'wana swilo o ti invitela swilo swi ri kule na wena but anyway vana tshembise swa tshembaka so I have no time to clarify everything, but it's Kash lama siri lama ninyi the biggest boss in the game. Na mi rhandza ni ri bye bye. Na ndzikelo na ku sungula ku nwa byala la tana ni ta popa champagne. I love you Tanko. Okay loko hi yingisela switadini xa yena Gagash laniwa swi to komba ku hi point ene a kha a kaneta ku nga va vhele a nghenise nsati exikweletini and stuff like that. So kona hi point leyi tikaka swinene mehe as Master T ni nga swi tivi ku ni yime kwini because vhele like in overall loko ho hi kha hi langutisa vhele a ni wa ku xava Golf R a hi na 2 months and then already xave Raptor, so kwala timali muni ta kona hi vulavula hi ngo minimum ya 50,000 ku ya henhla per month mavona mhaka leyi. So ko ni xikhwama xa yena a hi xi tivi, so mhaka leyi mina ni ngo to a yi that simple yo hi nga kota ku va hi ku nga ku xave nsati or kanjhani and stuff like that. Mara yona mhaka leyi nga ku trending swinene as you can see kwalano titsala ni post kwalano ya na vu big K va kombisa ku thayi xo nghenisa nsati xikweleti hi mhaka competition. Okay ha competition yi kona a ni tiku ni hi ta swivula kangani, yes competition yi kona Gagash hambi u tlula ya ri na hala we don't believe him. Ku busy blind tin'wana hi leti poses ku si kwalano va nga kha ku xikweleti vhisi muxavi wa Raptor mara hinkwato ti le swikweletini like no vula ku hi post leyi hinkwato le swikweletini ti-Raptor leti ti yo apply-ile hinkwato ya and then a ni dona kwale kha ku thayi xo nghenisa nsati swikweletini hi mhaka competition like swi le ku trending post liya ni twina ku BK yanga swi endla ku swi trenda ngopfu la ku busy blind then sa respondini Gagash as you can see kwalano Mkhenso kwalano Mkhenso X Berry Mkhonto. Okay a ni vona profile yi ri kahle sweswo a hi problem okay ya hi fika hi vona fika tsala loko ni ku sendela pic leyi swi tivi ku ni ta nghenisa nsati swikweletini mhaka competition I think ni mi nyika a sample ya kahle kwala ti-post tele swinene hi timhaka ta swona ku ya leswi nga endlisa hi swona and stuff like that. So Master T rini mani swi tivi liya ni tekela nyana since Gagash is claiming ku yena munhu wo endla 100K mfana ntsanana ya tikanyana because loko munhu languta Gagash munhu loyi a tshama kha sneka loko munhu languta mi kuma a kha sneka no vula hi mpahla mi kuma ku a nga ha posta masiku lama kuma kha sneka mi kuma ku i teke 20 then mi kuma ku mi vula le munhu loyi a spenda ku na hi 20K ka mpahla per month. So hi nga vula ku swi loko somehow swi loko a nga kha endla mali yo tala hi tin'wana ta ti-business ta yena to hi nga ti tiviki. I'm now low on juice. Consider charging.
Maybe so. Vana swi is running 17. Maybe a nga na swin'wana. Hopefully it's not illegal. Hi ku hey, my khomela mhaka leyi. So as long as ri clean, there is no problem. Ni nga swi vula tani as Master T. Hayi kona hayi. Munhu loyi a nga n'wi nyika timali to tala eka nkarhi wolowo hi vulavulaka hi wona and stuff like that. Nyimpi leyi yikulu ngopfu. Se hi fike hi vona Gagasha tsala na post la nga fa tsala ku mhana ayo me a ni ku hi ya kolota truck yo borha mati. So kona obviously it was throwing a shade that kokwani chavo ku ni vona hi like-ini yi kona phati ya ti-like lari ri nga ti ni nga yi kuma na ni ti ku yi hlikini or ka njhani la koku like ta ku ti va ti tele ngopfu wa ti nga kombela mi ndlo yini njhani ti-setting ta ku Gagasha ti va ti nga ha kombela ni ku swi ti ku yi react se ku yini what's happening kumbe yo cinca settings. Oh, it's sorted. Cool guys. Hi nga dlaya no lava ku na 19,000 reactions here, so we don't know ku yona yi hlekini or kanjhani kwala, but I know yona yi kona kwala. Yi phati ya ti-likes kwala and stuff like that. So Gagasha wala ku teki hinkwaswo kokwani fonyo ku ri kahle se wala ku yi seletela na swa Raptor wu enelani hikuva a swi vona kwalani hi nghenerini ka Raptor ti-competition te ta n'wina teti nako laha mara ya we've to admit xi yi bini kokwani cawukelaka lava yi bini la ku ri la yi fike yi ta se yi ta na something, so competition yi vavi sweswo competition nakona la xi bini la a xi yi landza straight head on phela xi wo tibyela ku xi yi landza head on straight Gagasha head on hayi a reds koku loko se hi kha hi langutisa the next competition yi ta yi kha yi tika ngopfu hi hala ka movha hala because se hi languta timovha to 2 million manjeni, so it will be a tough one, so hayi a reds hayi then vele kha hi nghena ka hosi ngoma Mr Post yi kha yi nghenela ti-page man ta ka Facebook and stuff like that. So ka of course ra ti 24 ta October yi fike yi endla hi live kokwani ku hi side ra kokwani Afrika veri yi humeni ka bail yi chasa ngopfu kokwani Afrika but a hi twini ku yi ro yini hosi ngoma Mr Post la munhu wo fana na mina ka Gaza a nga kona guys. Ni lwa na vanhu vo tala mara va ndzi nchumu swiphejaphejana hinkwaswo swa ka Gaza leswi hakeliwaka ni lwa na swo hinkwaswo a ni hakeli swiphejaphejana mina tifeni ta mina ku hava na yin'wana ni nga tshama ni yi sendela mali loko tsala yini ni ri one ni lwa na vanhu vo tala swiphejaphejana hinkwaswo leswi hakeliwaka swa ka Gaza swa hakeliwa swiphejaphejana kasi wang'we mi nga hlamali ku why swiphejaphejana leswi nga yimi na mina swa hakeliwa a hi lavi tinjhola a hi lavi swibelani ku laveka tibam xotonyana na swicepezane a hi lavi vogogola tlhela ni vakokwani ku laveka mantivo kasi why hosi ngoma Mr Post yi va yi ri a bit slow loko yi nga ri ka bit I don't know a hi endle ka section leyi hi laha the twins na yi vona jealous liya se yi sukile a wa ha ri na jealous n'wana bava jealous yi sukile a ni lavi ku vuriwa Timothy mi nga ma hleketa vhele a na ha ti hlanganeni ka the previous video mi nga ma hleketa laha vhele a kha chingela hosi ngoma Mr Post swi nga normal since a swi tiva ku i wela hala ka Ben Mayengani, so hayi so ni nga ku yini as Master T hosi ngoma Mr Post page ta tshama ti ri kona swilo leswi mi nga ta swi controla sweswo ku la ntiyiso I'm just saying na yena hosi ngoma Mr Post ko ti-page leti sapotaka yena na ti-fans leti sapotaka yena, so of course I do agree ku side ra hala ka Ben Mayengani yes va tele ngopfu va nga va kha va sapota hala ka Ben Mayengani ala ni nga swi vula tano ni nga swi vula tano so side ra yena maybe ka nga ri na more people or enough people ku va n'wi back up lero i situation yo na kwala ku ve tlhavela vanhu swi pfunaka koho mavona. I'm just saying in terms of the page ta ka Facebook swa pfuna swi marketing wa hakela i tlhava de va kha va phusha swa wena side ra wena, so loko nga endli sweswi ni twela ku as a human being nkarhi wun'wana swa heta loko kuma ku si defense ta wo ti overpoweriwa and stuff like that since is aware ku ri ku hi side ra nga hakeriwa, so why don't he do so, you see so mi twa hosi ngopfu
So hi leswo guys loko ku ri a mi nge za mi subscribe hayi ni ta kombela mi tlika subscribe. Tunela ka baby baby da koma kahle. Tunela ka papa mama da koma kahle. My baby, my darling, katango, morazi. Ay, koshota nikutaka nikukuma nilekaya. Nikutaka nikuyenda sati wa mina. I love you, nagraza. Hakuna wani ambili amina. Hakuna wani msekakeni amina. You are not there, you are not there. Shamtonga, she says I give him a ship on the wing.